Om Swastiastu. Parewano utawi para sisyo sarang sami sane banget terus nusihin Bapak sana makin mewali ring video puniki ngelanturang pepelajaran bahasa Bali ring kalih makin jagi ngelanturang materi utawi untang bebaosan sanes sampun lintang inggih punika laporan puniki materi ring kelas 11 SMA SMK. Ini sesampune dumun irage sampun melajahin indeks sembrama wacana nika sampun talar ke blik bagang ke telatarang ring video sedurungne dari bagian 1 ring palatan ke pertama yang makin lanturang ring materi laporan mangno nenten lali ringkesan materi pelajaran indeks sembrama wacana sampunang ke laliang nggih jangan dilupakan sembrama wacana elingang punika bebaosan sane ketelatarang sane daging lan tetuak nyane ngenenin indek nyangre utawi nyape para undangan ring jeroning upacara adat agama miwah acara sane tiosan. Nah ngelantur soro-soro sembrama wacana manut tata carane maktayang dadakan kewacen keapalang ring kesan wangun utawi kerangka sembrama wacana wenten patut daging murde pemahbah daging pemuput malsiki indi agam-agaman utawi teti kesan sembrama wacana patut ngurat yang wicara wirase wirage miwah wiramo inggih sapunika pepelajaran ring video sanes sampun lintang nemangkin nglantur indek laporan. Inggih sana mangkin menawi semeton utawi sisyo taler sane nonton video ini puniki sampun saya jagi melajahin materi laporan nggih langsung ke manten niki Bapak ngaturin contoh laporan dados pos video ini puniki mangdeside kewacen nggih ingin niki laporan kegiatan MPLS SMK Negeri 2 Singaraja niki wonten periode tahun pelajaran saya sampun lintang pelatan ke pertama wonten galah lantur pelatan kaping kalih nika mendaging napi wasane konsep acara nggih talar dados paus video puniki yang kayun ngwacen tegap pelatan kaping 3 wonten pelaksana nggih raris pelatan utawi bagian-bagian sane patut mendaging ring sejarah laporan. Nah nika wantah contoh kemanten nemangkin lanturang indik untang pepelajaran laporan. Inggih laporan mau bahasa Bali. Nah sejeroning acara formal dalam acara resmi atau formal wonten kebaos panitia bahasa Bali ini punika prawartake. Nggih, acara resmi pasti ada panitia. Wonten pinake ketua utawi manggala prawartake, talar wonten sie utawi seksi utawi bagian miwah anggota. Nah, ring kepanitiaan punika, nah niki patut makarya sana kebaos laporan. Pinake bukti mesurat indik pemargin karya laporan punika bukti tertulis tentang pelaksanaan suatu kegiatan acara formal acara resmi puniki nggih. Nah ngelantur napi laporan punika laporan nggih akeh sering mirengang laporan.
Nah, laporan punika inggih punika wangun bebaosan lisan utawi tulis ngeninin sekancan parindik pinake sarana informasi utawi pertanggungjawaban saha mutusang sahananing wicara sanesampun kemargiang sejeroning organisasi. Nggih, wawanin malih pisan. Laporan punika nggih bebaosan lisan utawi tulis nggih. Penyampaian lisan atau tertulis ngeninin sekancan parindik mengenai segala hal pinake sarana informasi utawi pertanggungjawaban sebagai sarana informasi ataupun pertanggungjawaban saha mutusang sahananing wicara dan untuk memutuskan segala jenis kegiatan atau kesepakatan sanesampun kemargiang sejeroning organisasi yang telah dilakukan dalam suatu organisasi. Dadosne unteng ring laporannya punika bebaosan lisan utawi tulis indik karya bebaosan lisan utawi tulis punika anggen sarana informasi utawi pertanggungjawaban. Nah, karya sanesampun kemargiang punika wenten talar sane durung kemargiang kenten nggih. Wenten sanesampun kemargiang, wenten sane durung kemargiang. Nah, ngelantur mangda sayan tegap ngeresepang wangun laporan. Nah, wangun laporan puniki akeh nggih, bentuk-bentuk laporan. Wenten laporan sane mewangun formulir utawi matrik. Nggih. Laporan sane meduwe belangko punika nggih. Sane nyurat laporan wantah nagingin belangko kemanten. Tinggal mengisi belangko, tinggal mengisi form saja. Nika formulir wasane. Nomor kali laporan mewangun memorandum utawi nota. Laporan punika dagingipun cendak utawi bawa singkat sekali. Laporan puniki sering kanggen antuk pejabat ring para karyawane kemanten. Biasa dipakai oleh pejabat kepada karyawannya. Mewangun memorandum utawi nota, memo utawi nota nika talar ke bawah laporan. Kemon nika cendak bawa singkat. Laporan sane nomor 3 niki mewangun surat. Inggih punika laporan sane ketelatarang sekali surat tur dagingne dados ngunggahang sekancaning parindik. Nah, nika laporan mewangun surat punika ya ketelatarang sekali surat. Nika nggih biasane alembar, alempir utawi lintang. Ngelantur wangun sane kaping 4 laporan mewangun naskah. Laporan puniki sekadi makalah dagingipun kepah dados topik miwah subtopik. Niki menaging menawi bab 1, bab 2 utawi topik miwah subtopik. Nika mewangun naskah, nika sekadi makalah. Malisiki laporan mewangun buku. Nah, niki buku niki pasane piniageng. Kesusun sekadi buku niki jangkep menawi menaging cover, judul, kata pengantar, bab-bab miwah sanetiosan nika jangkep sampun sekadi buku. Nah, nika wangun utawi bentuk laporan. Inggih, mangke lanturang indik tata cara nyurat laporan. Sapunapi carane nyurat laporan, kengken carane ngae laporan. Nah, kepertama wenten pengerencana laporan, perencanaan. Ring perencanaane puniki kenten nang dumun kayun-kayunin napi sane jagi ke laporan, apa yang akan dilaporkan, napi mawenan patut ke laporan, apa sebab harus dilaporkan, menawi sangkaning melibatkan banyak pihak menggunakan uang yang tidak sedikit. Nah, nike patut ke laporan. Malih pidan jagi ke laporan, kapan waktu pelaporannya, indek napi sane jagi ke laporan, apa saja yang perlu dilaporkan, nama kegiatan, sumber dana, kepanitiaan, iklan, napi wasane pendukung acara dan sebagainya nggih. Yen ing sampun sida nyawis pitakene punika pacang presida maosang indek latar belakang pikobot tetujon laporan nggih. Latar belakang ben ken-kene ngae ane kene pikobot napi pikobotne napi masalahne tetujone tujuan laporan nike penapi kenten.
Nah ini kering pengerencana laporan rencana yang lumun rincikang mangde becik mengkarya laporan nggih. Raris nomor kali mau pulang seperindik mengumpulkan bahan nggih. Ngelantur nomor 3 sistematika utawi nudonang daging laporan. Sistematika utawi nudonang daging laporan iki mungkin memilah-milah isi laporan. Raris nomor 4 wau nyurat laporan, nggih nyurat laporan. Niki sekretaris bendahara niki mau paiketan niki biasanya nggih. Sami mau paiketan ketua talar patut niki duaning menanggung jawabi semua hal. Ngelantur mungkin sekadi aturi wau nggih. Laporan punika tegesipun wangun bobosan lisan utawi tulis ngeninin sekancan parindik pinakes sarana informasi utawi pertanggungjawaban saha mutusang sahananing wicara sanesampun kemargian sejeroning organisasi nika yaning cutetang Bapak melipisan wawanin Bapak melipisan tegas laporan. Nah wangune wau sekali wau nge sampun wonten 5 formulir utawi matrik tinggal mengisi memorandum utawi nota cendak pendek singkat naskah sekadi makalah nggih wonten mewangun surat. Nah nika sampun sekadi surat ampun nika nggih makodang-kodang lempir lembar talar wonten mewangun buku sane piniungkur sane pinih jangkep tebel punika nggih. Nah nika wangun utawi bentuk laporan nggih. Sapunika materi indek laporan cendak kidek skemon di resiring mekarya punika. Nah lumayan banyak hal yang harus diperhatikan sapunika nggih. Inggih punika Bapak ngaturin materi ring pidane puniki dumugi sampun wonten pingunahipun nggih. Sampunang lali anggen basa baline sampunang wantah ring pelajaran basa Bali kemanten ring pergaulan pegubugan nggih ring pesuitran ring nyape guru nyape timpal nika anggen basa Bali sampunang ring pelajane manten yen ring margi ketemu kecunduk Pak Guru siapa Pak dari mana Pak bahasa Indonesia serahine angin basa Bali ring ranah resmi ring tidak resmi nih ke angin nggih. Suksema dumugi sampun wonten pikenahnyane ampurayang yen wonten atur Bapak Sane Iwang. Puputang untuk Paramasanti ngiring selegang melajah selantang tuwuh eling ring jati ragan anak Bali. Om Santi 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 Om.